te wharau o tā hora whakarua e. Kia hoia tō tātou waka o te arawa. E kia nei tōna korero mai make tū ki tonga rero. Ko tama te kapua te tangata ko ngā toroirangi te tohunga. Ko ngā tipakau e te mana whenua e tū nei a hau e. Whai te tiri ki te rangi, te aroa ki te whenua, te hei, mauri ora. Tai e mi anei ki te atua, e te atua whakawhetai. Tuarua ki a rātou kua whitirangi tia, haere atu rā, moi mai rā, oki oki rā. Kia tātou katoa te unga ora, anei te mi. Ka kairi toki ingoa, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko mata whaira te maunga, ko ōhau te awa, ko te aroa te waka, ko pārua haranui te marae, ko nā te piki au te apu, ko te aroa te iwi, ko Hamish Rau, ko Jade o ki mātua. Ko William taku tuakana, ko Kāra taku teina, ko Cody John lakwe rahau. Hei, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koutou katoa. Ko tēnei kōrero he whakanui i te ora o te manaakitanga. Tuatai, he aha te manaakitanga. Ko te manaakitanga ki a hau, ko te aroha ki a hau. Ko te manaakitanga i ngā tangata e mama ana. Kaua e mahi te whakawiti, tū ki ringa i ngā whakawiti. I konei i te kura o Pukeroa o Ruawhata, ko te manaakitanga tētai o tātou tinopou. Tuarua manaki i tō tātou kura, i roto i tō mātou kura. Ka whakaronga mātou ki ētai atu, kaore he kōrero whakaiti, kaore he mahi kino, a ka tūpākiri ai tātou he rangatira mōkoko. Tuaturi, he whakanui i o tātou tūpuna i raro i te maru o Pukeroa o Ruawhata, ka maumahara mātou i ngā ora i waho mai e ngā tūpuna. E ki ana te whakatauki mā te huruhuru, ka rere te maru, mā ngā ora, me ngā tonga, ngā tūpuna, ka taia, te rere, ki te ao, hurihuri. Nō reira e aku rangatira mā ki a mau ki te rangatira. Ki a whakatinana i ngā ora o tēnei kura a ka tūpākiri ai tātou. Hei rangatira, moa popo nō reira. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia rere. Ka tangi te tūti, ka tangi te kākākau ki hau ki te Manu ka tūtai. Te hau, mauri ora. Tēnā katoa, ko tēnei kōrero whakanui i te ora o te manaakitanga. Tuatai, he aha... Tēnā katoa, ko ai au, ko Pukeroa te maunga, ko te hina te awa, ko te rotorua nui a kahi matamu moi, te moana. Ko te aroa te waka, ko ngā te tunu hopu, te hapu. Ko pare te ata, te kohea te marae. Ko ngā te whakau e te iwi. Ko te ara stoki tūkingoa. Tēnā katoa, ko tēnei kōrero he whakanui i te ora o te manaakitanga. Tuatai, he aha te manaakitanga. Ko te manaakitanga he atawhai ki te tangata, he awhi ki te tangata me te kōrero mena ka hiahiatia te manaaki. I konei te kura Pukeroa o Ruawhata, ka maumahara. I konei te kura Pukeroa o Ruawhata, ko te manaakitanga tētahi o tātou tinopou. Tuara, manaaki i tō tātou kura, i roto i tō mātou kura. Ka whina mātou i te hunga hau. Kaore, he moke i konei, ka whakaro mātou ki etahi atu. Kaua e mahi kino. Ko ēnei mahi katoa, he tohu o te manaakitanga. Tuatori, he whakanui i o tātou tūpuna. I raro i te maru o Pukeroa o Ruawhata. Ka maumahara mātou ki ngā uara i waiho mai e ngā tūpuna. Ko tāku tino matua, ko tāku Nani Georgie Rawa,
ko konomi haere. Hei kupu whakapi. Ko te manaakitanga he taonga tuku iho mā tātou katoa e puhi e whakanui e manaki I ngā wā katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Whai te tiri ki te rangi, te harua ki te whenua. Tihei mauri ora. Tuatahi e mihi anau ki te atua. E te atua whakawhetai. Tuarua kia rātou kua whetu rangitia. Haere atu rā, moi mai rā o ki o kira. Kia tātou katoa te ungara anei te mihi. Kua tiria toki mua. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koe. Ko taiarihia te maunga, ko ohine matarua te awa, ko rua toki te whārua, ko nāhina te marae, ko Ngāti tāwhaki te hapu, ko tuhoai te iwi, ko mātātua te waka, ko ki toku pāpā, ko kali toku māma, ko miriana toku tuine, ko tira toku ngua. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koe. Ko te manaakitanga, he aroha, he wā karikia ki te tua, mo tōna wairua tapu. Te tohu manaaki. Ko te mea nui, hei aki I te mana o te tangata. Kei tēnā, tōna ake mana, me mōhio I te rā, koira te tohu manaaki ki au. Tuatahi. Ko te manaakitanga ki roto I te kura. Takina te taonga, ahakoa koai, ahakoa nohia, me awhina kia rite ki te whānau, he tohu tēnei o te manaakitanga. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koutou katoa. Tuatahi ake he mihi kia rangi e tū iho nei, tēnā koe. Kia papatuanuku e takato nei, tēnā koe. Kia rātou kua wehe atu, haere atu rā. Kia tātou hunga ora, tihei mauri ora. Mauri ora. Ko ngongotaha te maunga, ko pukeroa oroa whata te whenua. Ko otuhina te awa, ko te aroa te waka. Ko roto hiko haupapa te whare tāpere. Ko mea ro toku ingoa, tihei mauri ora. Mamua ka kite a muri, mamuri ka ora a mua. This means those who lead give sight to those who follow, and those who follow give life to those who lead. To me, this whakatauki means that when leaders learn from others, they can help people who are struggling and guide them through challenges. My leader and role model is Tani Morrison. When she performed kapahaka, she was confident and strong in her soul. She didn't worry about what people thought. She was fierce with pride. She focused on sharing her passion. I want to be like her when I perform at school productions and in future in large productions. Confident, proud and strong in my heart just as she was. Her legacy will always inspire me to stand tall and give my best. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tuatahi ake he mihi kia rangi e tu iho nei. Tēnā koe, kia papatuanuku e tuku toa nei. Tēnā koe. Kia rātou kua wehe atu. Kia tātou te hunga ora, tihei mauri ora. Ko ngongotaha te maunga, ko pukero oro whata te whenua. Ko utuhina te awa, ko te aroa te waka. Ko roto hiko haupapa te whare tāpere, ko wa I toku ingoa. Tihei mauri ora. Mauri ora. Ka mua ka kite a muri, ma muri ka ora a mua. This is a whakataukī about leadership.
It means those who have gone before us show the way for those who follow, and those who follow will one day lead. To me, this means that we can learn from the people who lead us today, so that one day we can step forward and lead too. My role model is Taine Morrison. She was a great kapa haka leader, confident, brave, full of life. When she performed, you could see her mana. I want to be like that. I love performing, especially during our school productions and at the kapa haka ahure. When I'm on stage, I feel happy. The audience make me smile. Hearing the cheering and the applause make my heart race in the best way. Performing is exciting, it's fun, and it's something I know that will always be a part of me. Taine Morrison inspires me because she showed courage and strength on stage. She showed us that kapa haka can connect people all over the world. One day I hope to follow in her footsteps to perform in a world stage and to inspire others just like she inspires me. Wa'i Wilson. Tēnei au, he pipi manu e. Rere runga, rere raro, huri a whio. Mai runga ki raro, mai roto ki waho. Nei rā te mihi e. Kia hiwara, ko tai ara hea te maunga, ko ohine matara te awa, ko mātātua te waka, ko tūhoi te iwi, ko te mahurehure te marae, ko ngā tipani te hapu, tēnei aha he uri o Pukeroa, ko pirihira kāmana e taunei. Whakarongo mai ki te kete o tēnei manu e te iwi e. Ko tōku kaupapa kōrero, ko tōku koro mātua, ko te roro o te rangi. Tuatahi ake, he tangata kai rākau a te roro o te rangi, I whawhai a tūwhare toa. He rangatira koi a te roro o te rangi, I pakanga ia pai haku manu ki te pakanga o tāwharakuru pēti. E te iwi, ka mau te kōrero. Ruia taitea, kia tū ko tai ka kua hau anake. Ana, au e hi. Taku manawa o te taira wheti. Taku manawa o te taira wheti. Ko hikirani te mauna, ko waiapu te awa, ko horeita te waka, ko huriharama te marae, ko te awera te hapu, ko Ngāti Parau te iwi, ko Hemira, ko Patricia toki mātua, ko Korero, ko Ana toki teina, ko Mila Krisha hei no reiro. Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Whakarono mai ki te kete o tēnei manu, e te iwi e. Ko taku kaupapa kōrero, ko taku koro mātua, ko huruna te rangi. Tuatahi ake, he tanata maia a huruna te rangi. I tiaki ia I ona tēnā nā te mea ko ia te mātāmua o te whānau. Tuarua ake, he rangatira kai rākau a huruna te rangi. Me he koe ia. I whawhai ia mo te mana o tōna pāpā ko ariari te rangi. E te iwi e, kia mau ki te kōrero. Ko ai rā te hope a te whatu mairangi. E kia rā nōna te toa. Nōna te toa. Tūturu whakamauna kia tīna. Tīna. Hau mie hui e. Tāi e. Kura ko nunga taha tuku maunga, ko te aroa tuku aka, ko ohunu nui tuku awa, ko pukiro oroa whata tuku kura, no rotorua ahau, ko ruma ono tuku ako manga,
ko Asha Anuru tuku ingoa. Today I want to talk about leadership. What does it mean to be a leader? An effective leader leads by example. They are not the ones who simply give orders, but the ones who demonstrate the actions they expect from others. A leader is someone who values the ideas of others and creates an environment where everyone feels heard. Respect is essential in leadership. A true leader earns respect by being reliable, responsible, and trustworthy. You don't have to know all the answers, but you must have the ability to listen, learn, and grow from your mistakes. A leader understands the importance of a team and supports their teammates, ensuring no one feels left out. Leadership isn't about being perfect. It's about being humble, valuing others, and helping those around you grow. The best leaders are those who empower others, not those who seek to be the best. So in conclusion, as you think about leadership, remember that it's not about having all the answers, it's about guiding others to find theirs. He waka eke noa, we are all in this together. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou, ko nungata te mainga, ko awahau te awa, ko te aroa te waka, ko Ngāti Rangi Uehi tō iwi, ko Tarimano tōku marae, ko Hōtuku Whānau, ko Ruturua nui a Kahumata Momo i ahau, ko Ivy tuku ingoa. Today my kōrero is about being a good leader. What is a good leader? Some people think leaders are just the ones in charge, but I believe there are 4 qualities that make a good leader. Firstly, a leader shows people what to do and encourages them along the way. Secondly, a leader is kind and caring. Thirdly, a leader is honest and responsible. And lastly, a leader is a hard worker and does things for others, not just themselves. When I think about being a leader, I don't just think about being in charge. I think about helping others, doing the right thing, and being someone you can trust. In conclusion, if we all try to be kind, respectful, and hardworking, then we are all showing we could be leaders in our own way. He waka iki noa, we are all in this together. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Ko nohotanga te maunga, ko Pukaki whata te whenua, ko utuhina te awa, ko te aroa te waka, ko roto i ka haupapa te whare tapate, ko Peyton tuku ingoa, si hei mauriora. Hi, my name is Peyton. What makes a good leader? A good leader is someone who is kind, respectful, and sets a positive example. For others, one great leader I know is Kirli. She is always nice and a great role model. She shows others how to behave through her own actions. Another amazing leader is Ivy. She is responsible, friendly, and never bossy. Instead of telling people what to do, she works with them and listens to their ideas. In conclusion, good leaders don't always have the answers. Instead, they make space for others to share their ideas and work as a team. He waka eke noa, we are in this together. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Kia ora, ko whare pūhunga toko mauna, ko Waikato toko awa, no Rotorua ahau, ko Rotorua Primary School toko kura, ko Tiki 6 toko akumana, ko Harry J toko ingoa. What does it mean to be a good leader? Firstly, a leader is someone who takes responsibility, who is reliable and always tries to be a good person. But being a leader isn't just the title or position, it's how you carry yourself and how you make others feel. Technically, if you want to be a great leader, you need to show kindness and respect to others. A true leader is helpful and shows good behavior, always there when someone needs support. Leadership isn't about being in control all the time. It's about being someone's person who can trust. Someone who listens and someone who makes the right decision when things get tough. Finally, a good leader also knows how to handle a conflict. If they're fighting or disagreement, a leader steps in to guide the situation and makes
sure everybody here feels heard and involved. It's not about avoiding conflict, but it's about finding solutions that bring people together. I know many people who are good leaders, and they are all sharing the qualities: respect, reliable, respect, kindness, and a willingness to take charge. We need, as the Whakatoki goes, he waka ikanoa, we're all in this together. A good leader knows that leadership is about working with others, not just leading them. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kono no tā te mauna, ko ai te titi awa, ko ai te titi marae, nā te rara nui, te apu, te arotiwi, te arata waka, koroto prami, urewhata, te kura, te bātaki noa. Tēnā koutou I aku hoa, I aku whānau, he kore o tēnei mona koromātua, nā te whakaue, I ngā pōmua, I titiro ngā tupuna, ki te rani, ki ngā whetū, I kanpa ana. He re tina koromātua, ki ua whetū, I whiti ana, I arahi ana, I te ui, I ngā ara katoa. Ko ngā kupu o ngā koromātua he tauna. Ko rātou mahi he tauira pai mō tātou katoa. Ko rātou aroha he whāriki mō na uru e tupu ake nei. Ai nei aha kua kua ētai ki tuatarai kei te kanapā tore rātou hei whetū hei arahi I a tātou katoa. Hei reira e hoa mā. Kia maha tunu tātou ki ngā koromātua ka whai I a rātou tapu ai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko tāra wera te mauna, ko roto kāpehi te au, te roto, ko te aroa te waka, ko te aroa te iwi, ko ngā tītū mata wera te hapu, ko apu moana te marae, ko let's go hau. Tēnā koutou katoa e aku hoa, e aku kāko, e aku whānau, e hia ana ahau ki te kōrero mō ngā koromātua o Ngāti Whakaue. Ko ngā koromātua he pau, he toka tūmoana mō te iwi. I te aki rātou I te whenua, I ngā roto, I ngā ngahere, nā rātou I pupuri ngā tikanga. Kia kore ai e ngaro, he rite rātou ki te rākau nui, e tū ana ki te wao tapu, e whakamarumaru ana e ngā tamariki, I ngā mokopuna, nā rātou tātou I arahi, kia noho tahi, kia atawhai, kia aroha, ai nei kei a tātou te mahi, kia kaue tonu I tō rātou mātauranga. Kia mau ai te mana o Ngāti Whakaue mō ake tonu atu. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Hua te rangi, tai o tū, rangi waho, Pukaki, te roro te rangi, tū noho pū, nā koromātua o Ngāti Whakaue, ki o hine mutu. Good girl. Kia ora koutou, ko Lucy tuku ingoa, no rotora. Aho. Today I'll korero about whānau. My whānau are Māori, and we love being Māori. Nene and Koro speak te reo, and they teach us all. Yes. Mum says it's important to look after each other so we could be strong. I love my whānau because they give me food and a home to stay warm. Without my whānau, I'll be sad. Thank you for listening to my kōrero. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Uruna te rani, tai o tū, rani waho, Pukaki, te roro te rani, te noho pū,
kura mātua, o nā ati whakaue, I ohine mutu. Tina koutou katoa. Today we're going to speak about family. My family are Māori, they love being Māori. Koro Nan speak rero. Mum said it's a really important to be strong and look after each other. I love my family because they give me kai and want to stay home. Without my family, I'll be sad. Thank you for listening to my kōrero. Tina koutou katoa. Manu Korero, tōru wha, me ko Pukaki aha, he pakahiwi kaha ki te tūtika. Me ko Pukaki aha, he mati pakari ki te maurakai. Me ko Pukaki aha, he rina maia ki te karawhiutai aha. Me ko Pukaki aha, he karu tiro I te pō I te ao. Me ko Pukaki aha, he waha whakamataku I a hoa riri hei ha. Me ko Pukaki aha, he rana tira pera I a kororo tohiko hai papa. Matua Fred. Me ko Pukaki te tiha tukura. Me ko Pukaki te waharoa tukura. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Pukaki is our koro mātua. Pukaki is one of our koro mātua. Pukaki is a rangatira. Pukaki is an ancestor from Tiarua. Pukaki was a gateway at Pukeroa. Pukaki is on our school puri. Pukaki sits on our tuara. Yeah. Pukaki is remembered and honored as our 20-cent coin. Aha ko te iti he painamu. Tie Mariora. Kia ora, ko Maya ahau. This year in Tiki 8, we grew sunflowers and have been learning about Pukaki. Here is our poem. I may be small as the sunflower seed, but I have everything I need. A little water, the sunshine bay, and love from us in Tiki 8 helps me grow just right. Our sunflower grew so big and bright, just like us we shine our light. So let us grow and let us share kindness, courage, and love everywhere. Like sunflowers turning to the sun, we find our way by a guiding star. Pukaki was a kaitiaki who cared for his people to grow and shine. In the same way, we in Tiki 8 are all kaitiakis. As we care for our sunflowers to grow and shine. Ahakora, he iti, he paunamu. Little bit precious, yes, that's true. Nā mihi. Tēnā koutou. Yeah.
Wow, whoa, what a huge morning. He mihi tēnei ki ngā kai kōrero maha I rungi tēnei a tāmira. Aha ko te ua o te tū. Ka tū maia ngā kai kōrero, no reira paki mai. Mo etahi o hoa, paki mai. We've got some certificates that we're going to give out. So let's do that. Tai o tū, rangi wa o, Pukaki, te roro te rangi, tūno hopu, ngā koro matua o ngā tipakaue, ki orine mutu. Tama te kapua, te papai oru, tūno hopu, para te hoata, te roro te rangi, te kuira, ngā